Kei te kaha whakatairanga ētahi o ngā kōhanga reo o te whanganui ātara, i ngā kōrero mo te pūtaketanga mai o te rā o Anzac i roto i wā rātou mahi i tēnei wiki. I mau atu ia Joe Glenn, tā rātou hui whakamaumahara ki o rātou mātua tīpuna i kōkiri marae i te ata nei. He whakaaro hou i ahu mai ngā mātua me ngā pakeke o te kohanga reo o kōkiri marae, o wā rātou mokopuna o ngā tau keimua. O te mea ki ao, ene āhuatanga, ka te anō ka tīmata mō ngā tamariki, ne? He āhuatanga hei kawe whakamua mā tātou. I ara mai te kaupapa nei i runga anō i te whakaporo a ngā pakeke o ngā tamariki mokopuna, he hoki ngā mahara tēnei ki te tini me te manu, ao rātou tīpuna koraua, i hinga atu i ngā pakanga o te ao. Today was a great day for the tamariki. Today was their day, so that they understand about the Anzac. Ko te rā nei, mō rātua ki ngā tamariki, ki te hīkoe me te whakatakote i wā rātou rau aroha ki o rātou tīpuna. Me ki, o rātou mātua tīpuna i tū ki te mura o te ahi, i rongo ki te tangi o te mata a te horeri, ki runga o whenua ke. Mō ngā tamariki ne, kia tipu mai e rātou roto i te mōhio, nā i o roto i o kōrerora, mō ngā hua o te pakanga ne. Private Tau, Refa, Lance Corporal Tiaki Parata. I whānau mai te ingo Anzac, i te whakaekenga o ngā hōia o Ahitereiria me Aotearoa ki te whenua o Gallipoli i te pakanga tuatahi o te ao. The good thing about it, it's happened on the marae. The Crows, all gone, they're learning about them. Ka noho tēnei rā te 23 o Apirira, hei rā whakamaumahara wa te kohanga reo o kōkiri marae ki o rātou tīpuna me te rā o Anzac, ia tau. Joe Glenn, te karere.